Poltak ma bulat tulat torang aliu poltak ma si poltak raja minyak dari Medan. Selamat pagi Portibi, horas tita salun na medyo juaman kita krina. Jua-jua horas to dibandingin pirton di matohu jahobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sudah lengkap salam dari Opung untuk kalian semuanya, ya. Waduh kabar pula sehat kan? Jadi kembali lagi di channel kesayangan kalian semuanya, Barbella Channel. Channel yang selalu dinanti-nantikan, yang selalu dirindu-rindukan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai yang ada di kota Jakarta, Yogyakarta, sampai ke Lintong Nihuta. Channel yang paling terkenal mulai dari negara Jepang sampai ke Benua Kijang. Wait a minute. Who are you? Kembali lagi bersama dengan saya sendiri. Siapa lagi tak lain dan tak bukan dengan Opung Barbella. Opung yang selalu diminati ketampanannya dan kebaikannya oleh setiap wanita-wanita lajang, janda-janda kembang, belum termasuk tante girang. Sombong amat. Sombong amat. Sombong amat. Jadi Opung yang bercerita, jangan lupa dah tonton sampai habis, di like, jangan di subscribe, melodang hona subscribe. Juluk kok kamu jo tanda lonceng asa daputan notifikasi kamu. Ale unang lupa mo seda, unang lewat tok kamu iklan na. Ala asa adong epeng di Opung. Ibo to hamu do, dangan ang pacarin Opung. Pula siyani do hubarbaga pacari aku. Mulai hati dah, sarang hiyo. Jadi adong masa dadak dana dangi. Jadi dak dana kon seheli si pata ulo on manakko heping nio makna lau manuhor siang langon lalu lau jajat do dangi. Jadi alai ibu to omak nyodo memang sebetulnya alai abu hamanian tu anak sendiri narohana kan. Jadi sono dia matahe mulu picangon karasan non gabe mangalo. Mulai di pasobon no gabi panako inarohani omak nyong kan. Jadi makataray mahalakot dangi marumur kala sopa SD bang ningom makan. Jadi Roma nak nio dangi topi suku di mana tu makna oma ubereng nga adong ubammu sada inana nio dangi. Jadi Roma omak nio dangi medokot dangi ima ala ni ho mau sudeon inna buasa gabi ala niyaw inna nak niyon olo ala sering do itakko ho hepekku jadi songono nao gabi ubanon ahora ubangan niyo ma inna sahali ho manakko hepeng niyo ma tertuma sada uban dua hali manakko ho betaba masada ubakku ino ma niyon kan bah ini hati oma. Oh, ulo, benak unang songo niho. Unang ulo saya holan nama anakku hepeng niyo makmu ate. Ngubah ho. Iko na dong do perubahan. Alepete jo man. Amu sih nomak niyo. Songo non. Bapatok mati fokus opung buru. Buasa do hono musongo ni. Olo. Sahat to na mate na. Mabukus do opung buru. Alay takkoy hodo hepengnya. Sidi mo to ho. Bay man eh. Dan iberet ko para mati do botarog na sudi. Jadi kan sebetulnya nao kak. Para do pe ho siya nao. Ho sada-sada do pe ubammu. Opung nga sudi uweron. Berarti para do manak ko siya nao. Emak warna senjata makan tuan. Saya dah ngadong dunian.
Jadi adong masa dana di hutan dangi. Jadi molo biasa marnatal kan olo do biasa adong acara baju jorhot dangi. Kan biasa ilati do ijebu dangi. Jadi adong masa dana kon dang olo menghafal liturgina kan itu. Dokum baju liturgim. Ino makna da boleh mana dangi. Jadi kebetulan opung ngai sih, opung dolina dangi. Jadi ahme dokon opung dolini otto mana. Molo matap doi bekon no liturgim, kuliah opung 10.000. Enak kan? Bah, itu pun serius dah olo. Yakin, janji opung sama kau. Ina opung nyon dangi. Jadi berlatih mai mama. Jadi alai songan malas muse. Roma makna dangi. Ahme dokon makna ti mana. Apa yang dibilang opung kemarin sama kau? Kalau bisa kau menghafal liturgi dikasih opung 10.000. Mama bilang sama kau, molo boy do yapil ho on liturgi mon, jala boy lacar. Lacar homar liturgian non di gereja 100.000 senau. Inau mak nion dari masuk macara borgindai dari giliran baca corhon sian sekolah minggu dari bamaju mau majuon adong 10 halak dana sudah eli dohol opung ni bayon maju. What the fuck? Iku may mana do puna kan ambil ko puna opung ena baru isok turu may sunaw asa do jual pergi jor kona dang may ilago on giliran tidak dana doon ropo mo mangalusi dani amero ko ni mana tahe hirup ko do kolak ko na yung dapat 100.000 au penang dapat bau. Habi ulang ala ni nang dapat ni mana 100.000 dang marladi may mana yabi mana maliturgi na alelas rapak may mana upungon doho sekolah minggu baju corokon. Yang ganti 100.000. Horas salam perbela, bukan salam 100.000. Danak baju corhon. Kan biasa dosong ini mulai ilati jabu dok kojo baju corhonmu enak kan. Opung. Jadi Roma baik kan? Jadi Roma baik kan?